Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste kuri uyu 20 Kanama 2026 yerekeje i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruzinduko byitezwe ko agomba guhuriramo na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezidansi y'u Burundi yatangaje ko Ndayishimiye usanzwe ari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union yagiye i Kinshasa mu ruzinduko rw'akazi. Uru ruzinduko rubaye nyuma y'igihe gito Ndayishimiye yaramaze asuye RDC ku 22 kugera ku 23 Kamena 2026. Perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa aho yahuye na perezida w'iki gihugu Tshisekedi baganira ku bibazo by'umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Muri urwo ruzinduko rwo muri Kamena, Ndayishimiye yari yagaragaje ko u Burundi bushyigikiye ibikorwa by'akarere ndetse n'ibikorwa mpuzamahanga bigamije kugarura amahoro arambye muri RDC no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Kuba Ndayishimiye yongeye kujya i Kinshasa nyuma y'igihe gito mu gihe umutekano w'uburasirazuba bwa RDC ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu karere, bituma uru ruzinduko rukomeza gukurura amatsiko ku bigomba kuganirwaho hagati ye na Tshisekedi. By'umwihariko uru rugendo rubaye nyuma y'urwibanga General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, aheruka kugirira i Kinshasa mu ntangiriro z'uku kwezi. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu karere avuga ko Niyongabo yagiriye uruzinduko rwitondewe cyane i Kinshasa mu gihe hari amakuru y'uko indege za gisirikari za RDC zari zitwaye ibikoresho bya gisirikari bijya i Bujumbura. Uruzinduko rwa Ndayishimiye kandi ruje mu gihe ubufatanye bwa gisirikari n'umutekano hagati ya Kinshasa na Gitega bukomeje kwitabwaho, cyane cyane kubera uruhare rw'u Burundi mu bikorwa bya gisirikari muri RDC. Nubwo Perezidansi y'u Burundi ivuga ko uru ruzinduko rwa Ndayishimiye ari urw'akazi, ntiratangaza ku mugaragaro ingingo zihariye Perezida w'u Burundi agiye kuganiraho i Kinshasa. Icyakora amakuru avuga ko ingendo za Ndayishimiye i Kinshasa ziba ziri ku rwego rwo kwishyuza Kinshasa amafaranga y'abasirikari b'u Burundi bwohereje kurwana muri Kongo Kinshasa. Amakuru avuga ko iki gihugu gifite muri Kongo abasirikari babarirwa ku 29,000. Uruzinduko rushya rwa Ndayishimiye i Kinshasa kandi ruje mu gihe Gitega na Kinshasa bikomeje imyiteguro yo kugaba ibitero bishya kuri AFC M23 na twirwaneho mu rwego rwo kugerageza kwisubiza uduce two mu misozi miremire iriya mitwe yigaruriye. Mu gihe hakomeje kwibazwa mu by'ukuri ibyo aba bagabo babiri bagiye kuganiraho, abandi baravuga ko bwaba ari ubufatanye bwabo hagati yabo. Natwe turakomeza tubikurikiranire hafi kubera ko nta handi wasanga ibiganiro nk'ibi. Kana subscribe, share na like ukomeze utanga umusanzu mugari kuri News Present TV. Naho je nitwa Emmanuel. Iradukunda. Ndabashimiye. News Presents TV, a hub of wise contents.